Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagi hinyo tuli kisnem ka Sarkar Meghalaya kalathe omduna ya ka arpusan klur tingka na kabenta ban pinbet pinbiang ya ka jaka pule hapo ka hinyo amlarem constituency kentop na do ki lower primary school, upper primary school, secondary school, higher secondary school bat ki college. Ya kane lapan bana do MLA ka amlarem bat menteri barem ka tanat pule puthi ka jilla uba lak min remboy habawan menpli ya ka yeng school ka bathamai jong ka pam tebu Government LP School, Kabahap Hapo Amlarem Subdivision, West Jaintia Hills District, Haka Khatlai Tri Ujamang. Uba Lakamen Remboy Haba Beteng Yaka Jinkren, Ulaong Baki Nong Shong Shnong Jong Kahinyo Amlarem Constituency, Kim Don Hokshu Banong, Ba Omdan Kalat Hapo Ka Amlarem Constituency, Kalat Kalabiang, Watla Ompat Biang Pura, Henry Ngilakham Biang Ban Yanujor Bat Kiway. Da kabapen ken mauru ya ka jingkin tiu kerdan ka Sarkar ya ka Nong Talang Secondary School, Shaka Higher Secondary School, na kabenta ka Arts but Science, ka Sokha Higher Secondary School, nalor ka Arts but Science, ka Sarkar kalapli ya ka Commerce Stream, nalor ka Nong Talang College, bat uloong kabasa menta ka long ban ken tiu kerdan ya ka RMSA, kabadan hatrang belang Shken Persit, bat Mustem. Uba Madeline Swear, UMDC Kathan, Ulayaro ya UMLA ubapin daki kam. Bat kalalong ka jingker ku ka bakraw yaki nong penyat school, bat kamtam yaki kena school. Uba HC Lamin in charge SD SEO Amlarem, ulabu ka jingker pa diki pat ba nong shong shnong, ban sumar sukher bat ngotrai ya kanika school. Bat kenturu yaki kemeki kpa, ban pa yaki kun ha kanika school pule, kenang bakalaway jongki kan long ka bapernai. Kiwede ki bala ay jingkren ha kani kasni kilong udoloy ka elika stapator uba di lakasyang ka head teacher barem ka kong beautiful surong ha ka jingilang ka bala panya da unong hikay uba kinsay lingdo giri lapan po penpiang ya ka jingilang da ki jingrai bat ki jingshat na ki khana kani ka school ha ka jingidon lang ki nong hikay ki kame ki kpa nalor ki nong shakhot sngobha. Nang dapat ya Sir HC Lamin ya piro sar pediang dengan ngejeng asing pengaga juni. Bandia sakhilam ya kajing play ya ka naging school mai kabalate hapok ang snow ngalong way nagibra boktak na marba hakapor pangalawang MLA nong ko milayo ang play ya kajing school jong ka upper primary school mentapat nilayo ban play ya kading school ay babaro penangkan na school kinyo ay jimentoy bat kiyo shisha ya kata ka jingstat ka ba nakaning school Bagi tap tilang bolok. pat kena school bakin yo ya kading school kapak kajinang iti start kalau doktor bukat ibabu beauty surong ilabatay ya kajingan di jepus kane ke school kalayay anti hadu kiniksi kalong namarba nisnupo bakade kabrangka ngai kuplay yakinong sen kiba siya ka kama banwan bu ya kane ka school hapo ka siya bagbaro ki badang banta nabe basen hada banta lakalong habapunyan lakalong habahikay ban lakalong hakaba ay wan pule hakane ka school long kame long pa kena samla bat kena school kajim pule kadai ka ba nagi ba dam kam te ka basuk bapin ai
Sideng nagarta ka jing samla ka jing pi nagamanta ba pinyo ya ka jing sta. Manta kibun kibreu kiong le ayu namar kakam sarkar kalaruna. Hendai nga ong api ka jing sta ka play ki kamat ka jing. Ka jing sta ka play ka lati. Ka jing sta ka ahingi. Kata ka jing slur hapa ka mansir. Bangin le ya kata ka babhata. Tengah ngakot ngawe. Bapim te ban ong bao ngimdam ka ngasa kumen ko mula kalamle hapo kini kinyaw tuli kisnem hapo kane konstitusi ke jomla ka sarkar makhalia kalathe amdana ya ka usan klur nagabanta ban pinbit pinbiang ya ka chekapuli nagabanta ki lower primary school nagbanta ki upper primary school, nagbanta ki secondary school, nagbanta ki higher secondary school, nagbanta ki college. Amduna yakin arusan dali ki kro. Kalathe, kasorkar kathe namar bakadam ka. Kiwe ki nong mikmat, ki aratusan sprolak, kiskawa kabalahe. Rengi hapo konstitusi. Nado arja arpulai domanta niladon ki snong kebakum kane ki bangiyo dang akan tiyo baladet nila play ke wegi school hapo dan pring kane gede baar hapado hadarang pata am sotai ki ba amdei tanggata nagbanta yung school hapo lat ciklem nilayo ban sanction kumba arkumdai at ngrulang ang kumba nagamta Church of God lachipre ban nagamta yung school jangka Presbyterian secondary school hapo dan pring kung balay bawa ni yalti kung gunong may kamat ng pimpiyan kasyong hapi ki kena school ban singkong ki nang siyang sinong jangka 7 amlaren ki nang siyang sinong jangka riwar jangi pinamla syuban ongba ongim don kalat kalat dang ka nagatiyaw ko baladet ka sarkar makhalia kalapli yak 11 and 12 po nang tulang secondary school upgrade sa high school nam ta ka arts baka science haso ka high school na lor ka arts baka science balpa laat siya commerce nalor ka nang tulang college ka Bangilado bakate ka yin ka Bangilate po umlot khor lajam dep baka ka bangasa kumaong himanta kalong namanta kumangin pet yakte po peshkat bangsa then but kuno bangin kentiyo kurdan yagi RMSA jam hapo terang belang hapo scan perset bat hapo mustem bangin kentiyo kurdan dan takadama ong yapi ngim day ban ong ngim dan hoks ban ong ba ngim dan kalat hapo kane konsi jami kalat kalabiang hoy ngim padbiang 100% hendak nilakam biang ban compare yaki wepa dan takadaw ngakan tuya pi ikna ban shim yakan hingkap kinong hikay nga ikuplay yapi batla trishto ka enrollment nakipor man shwa ka naga school ngamtip na din ang daw jong kayin school na nakano ka daw kilado na hindi man taang asnal tunat banado pre-primary hado upper primary kalian kumbasis patam kikena school barsamot kinahikay na krimen scam balang bajing trishta mo dang pinang la dan krim ya kikena school na kibuipat kichikara nababanga ong ipi nga day uway na giba itam ya kajiksta mga longkum ne day nakadaw sa kajiksta nga dapay kumna bang ailat ya kito kisnong gitaw kuno ba kinyo ya kalat ngadang pay kuno bang inyo kaway ka secondary school siya kitahin bordar ka dyan hakat ako panay February mga baro NBC dyan pihingin na late nisyong kaway ka sinong habordar ka sinong kerwen ang tulong buhay ngayon
ngibam jah ke formal step ngayo i kena school ke sya ya ke sya ya slah banang terwen ke le sunta pur ngasni a iba nga isne kuno ne rap ya kena school hoi ke school asnong gadan papa primary kuno kinle tikhan pan nga ndai nga ongeki ngan aya pi ko we ka kali bakin ki khun jang pi kin yob male school hoi kim palla ban yob man pan mar ka process ban sanction kalaya bas da nga ngas no pro mabangalong kunne na ka school nga i ya ka start bang kan tu ye piro pinwang diba wan ong bang idunga